namwe mu mashusho agaragaza abanyarwanda batandukanye bari mu kubyina intsinzi nyuma y'uko komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje ibyavuye mu matora, aho Paul Kagame yatorewe gukomeza kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere nk'uko ibarura ry'iby'ibanze byavuye mu matora ribigaragaza. Komisiyo y'igihugu rero y'amatora NEC yatangaje ko Paul Kagame yagize amajwi 99.15%, Dr Frank Habineza agira amajwi 0.53%, mu gihe Mpayimana Philippe yagize amajwi 0.32%. Aya ni amajwi rero atandukanye yabaruwe kuri uno munsi, ni mu gihe abemerewe gutora ari miliyoni 9,071,000 n'abantu 157. Amajwi amaze kubarurwa ni 7,160,000 n'abantu 864. Naho ibyavuye mu matora abantu bamaze gutora bose ni 78.94% tugereranije n'amajwi amaze kubarurwa. Bivuze ko abangaba batoye bagenda biyongera bitewe n'uko hari abatari babarurwa. Yes, nibyo ngibyo rero byavuye mu